Apa berpisau? Nama ladang ladai syau kau Malaysia benar keren bukan kenia bintang ladai benong le Kongpindas yang nilami pisau Preston. Ini keren. Handai wan kali berbandai Kongpindas. Yang nak pikwa beri kendo kan nilam. Hatom tim yang nak beri kendo. Wah Malaysia tahu pun tim mana beri kendo. Bah meral bon lada pip kata ke bahaba pun designer nak kecil orang Malaysia kecil pia. Preston, tension, pila pular, kenapa piang? Hakapor pipli yang mau nongrim macam surat, dah umling siapa terkema, piang sahar teli mau nongrim bagi pli, macam rot, seling zakirot, batu umden no posana purot, balai piwat kap pion jeler, pilawan keluar hakapor balang kerikunai festival, house maharaja fly, hakar fly terik Desember, pikenau hakapor bangirang lekmen Christmas. Piwan penting bijang ini dah kita kisor. Piang bah, udah belum. Jangan kena kedong ketai kejang piang bah. Saya ingin sap, mana yang nak surat dengan sapi no. Hatta pisuat kau konjeler. Hatta pivot bagi dia kibit. Interest nari pi. Bah Preston, kena kena ngumden kena pakar konstitusi kam langkum ke penusla. Nari pi. Udah kibit. Tapi bijang ini markesan Islam. Nila piang, nilanya, kena kacang thak, kena kacang syukur. Lada pidai sisa, kipapar yang tahu lagam sejar. Pipai jaka, roi kapar jong ke river kejai terlihat kujongi. Ai mardor yang surat pat, kaya makan kalong kumi kami syakmat. Menpesau, ya kaya, kejinton kam, kaya keson, jongi upai.